Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Жаратқан Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtov şükürler olsun. Jana süýükli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam jana salavatlar olsun. Alыс жақындан келіп отырған siz менен сізге Allah'ın rahmet, тынчтык, берекет болгон болsun. Урматтуу musulman bir tanrı. Өткөнкү жумада айтылып өткөндөй, бүгүнкү siz менен биздин жума баяныбыздын темасы бул ысырапчылык жөнүндө кеп болмокчу. Israpçılık tuğral söz bolğonda eң obolu eski düşe turgan nerseler uçurda Kırgız aş toyloruna aş köp bolsa kada köp degende aşıkça çıgaşalarga jol berilişi desek жаңылбайбыз. Эгер siz менен biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisini kayıtlatırın bolsok ما من مؤمن يعذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysi bir Müslüman özünün Müslüman bir tuğanına anın başına musibet jetip aytор jakını atası bir tuğanı kaytış bolgon özünü sanalaşlarına bolobu barıp göngül ayta turgan bolsa illa kasahullahu Allah subhanahu wa taala al insanga beştin mına uşunday keremet bolgon kiyim keçekler bilen giyindirip al insanды urmatsı görsetip. Degele siz mene bizdin Kırgızda söz var. Artı hayırlı bolsun. Barkı şu sözü koldanıp жүрөбүz, to'g'rimi? Artık hayırlı bolsun. Dep, şu sözde aytıp, biro siz bilen biz kılgan işimizge teskeri iş kılıp, bu artık hayırlı bolsun degenden manisem de ele özü. Artık hayırlı bolsun. Endi sabır kılınız. Biraz gönlünüzü açınız. Takdir eken. Dep siz bilen biz al insanda artık hayırlı bolsun dep, bирок teskersince artık hayırlı emes, siz bilen biz kaygılı kılıp жатпайбызбы? Emne soydu eken dep. Emne soyuptur. Maykandap anın kaygısına siz bilen biz dağı kaygı koşup, ölgöndün üstüne köngön kılıp, bul çıldatan may çaynap, uçağa kaysı uçağı tiyet eken, jibiktin kaysı jeri tiyet eken dep, bul jakta kişi ölüp жатса, anan kantip bul çıldatıp may çaynap, al tamaktan ötüp jatat. Sünnet deseli, oğul siz bilen biz sünnet yollarını karayız. Oy bu sünnet, uzun giyin geldi sünnet dep at koyup algan biz. Biro uşul jerde oturgan siz bilen biz eң negizgi sünnetти taştap koyduk mu? Al kaysı sünnet ele? Al Ja'far, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amekisinin balası olgun Ja'far sahabalarını çoğultup kaçan Ja'far radıyallahu kayıç bolgonda İsna'u li ali Ja'far ta'aman fa innehu qad atahu amrun şagala. Peygamber sallallahu sahabalarına sizler barıp gengeşip Ja'far'ın üybilesine alar. Oşul Ja'far'ın sögü menen alep bolup kaygıga batıp jatkan uçurda gengeşip algılada үйүнө кезек menen tamak aş jasap alıp barıp turgula dedi ele bu. Kaçan sünnet bolup üy eesi tamak beriş kaçan sünnet? Oşol sög eğleri tamak beru kaçan sünnet? Eğer
Сөк ээсini туғандары алыстан келип, сөк ээлеринин туғандары ал аймакта жок болсо, туған туышкандары жок болсо, ошондо үй ээси алыстан келгендер үчүн бир аз тамак аш жасап койсо болот. Бирок бүгүнкү күндө ачка калуу деген түшүнүктөн биз алыспыз. Жаназага барганда сиз менен биз 50 метр мындайраак барсаңыз, дүкөндөр бар. Бир легенда суусунан бир дал таттуу-таттуудан алып ичип, жаназасына качып кете берсеңиз болот да. Айтса айтпаса жалганбы? Мына быйыл үйлөнөйүн деп турган баласы, үйлөнөйүн деп турган баласы. Ага чогулткан тыйын төпөрүн 40 жылдыгаш жана башкалар бар. Исламда жок, каада салтта жок ишти жасап жатканыбыз өкүндүрбөй койбой, дагы бир жылга кечипти байкуш бар. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси бар. Аял адам, аял заты өтүп кеткен ата-энеси болобу, бир тууганы болобу, баласы болобу, айтор, азар күтүп 3 эле күн. 3 күндөн ашык азар күтүп бул арам. Илла бирок 4 ай ашхур ва ашара жана 10 күн күтөт, эгер күйөөсү кайтыс болуп кеткен болсо. Андан ашык азар күткөнгө шариат уруксат берген. Арам болуп эсептелет. А биздечи жылдап азар күтүп, мен карамын, мен көктөмүн деп кошунасын, маңдайындагы кошунасын үйүнө кирбей, жылдап азар күткөндөр жок эмес. Андыктан урматтуу бир тууган, келиңиздер, сиз менен биз исрафчылыкка жол бербейли. Акыркы убактарда кафе ресторандардын мына ушунчалык жамгырдан кийин эле өсүп чыга калгандай, козгаарындай болуп көбөйүп кеткендер жок. Урматтуу бир тууган, бул да ашыкча исрафчылыктардын белгилери. Имандан жутаган, илгерки каада салттардан да кабарсыз калган аттуу баштыларыбыз же жаңы кыргыздар ашыкча ысырапчылык менен аш тойлорду өткөрүү жагынан тим эле жарыша түшкөнсүп, жалпы элге жаман жагынан үлгү болушууда. Илгертеден бери элибизде барынча, жок алынча деген асылыбызга унутулуп калды. Ар кимиси өзүнүн эмнесине алына жараша өткөрүү, той аштарды өткөрүү салтыбыз биротоло кыйрап калгансып, азыр атаандашмайтын, куру намыстын заманы жалып бараткандай. Дегенкиси кээ бир аттуу баштыларыбыздын да бир ашта же бир эле тойдо ондогон бодо малдарды союп, элге шардана кылышы, ашыкча ысырапчылыкка жол берип, жаман жагынан өрнөк болушу адам акысынын да одоно бузулушуна алып келип жатканы бул чындык болуп эсептелет. Адамдын напсисине Курандагы эки эле өкүм жагат экен. Напсисине жага турган эки эле өкүм. Калган бардык буйруктар Курандагы өкүмдөр адам напсисине каршы. Ал кайсы?
وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Algaçkısı jegile içkile. Jegen içke nafsıga jabıtat da to'g'ri. Biroq isrof qilmoqma. Ekinchi buyruq fankihu nikelengiler. Bu da nafsıga jaqqan buyruq ekan. Antiqdan hurmat qilmoq. Oşol nikelerimizde dağı üylöne turgan jigit, üylöy turgan, balasını üylöy turgan, turmuşka çıra turgan ata-ene mına şu kantip kızımdı turmuşka çıram, balamdı üylöne turgan bir kantip üylönüm degen suroolordu bilimdүүлөрдөн, alımlarımızdan rasmi türde imam bolup şaylanganlardan emne mına uşun derseler ilim surap alуу mildet bolup eseptenет. Koy ökürgösün eretede ökürge koydu. Balası kaytış oldu. Balasından çıkıp ketip жатып ökürgön жок. Degen elдің kuru namız, elдің sözüne siz менен биз алыс болуп, ар бир жасаган ишибизди жалгыз жараткандын ыраазычылыгы үчүн гана жасоо керек, урматтуу туган. Ысырапчылык бул тамак ашта гана болбойт, урматтуу туган. Ар бир нерсенин ашыкчасы ысырапчылык болуп эсептелет. Israpçılık üçün kıyamatta öte oğur surak cevap verip turan günbar hurmatı yurttan. Oğuzdan çıkkan, oğursuz sözlerde ısrapçılık olup esepteler. En negizli ısrapçılık bu vakit. Al-vaqın kassayf, vakit bu kılıç sattı. İdâlem, eğer de sana lan qata'da hani geçmesin, vakit seni geçip gider. Demek vaktimizde da siz bilen biz ünümde bileli. Bayağı günler ayıp ötkünde öyle, vaktimiz misal için ar birinci günü düşenbi günde men bir ayet jaktay, ar ikinci beşenbi günde men bir hadis, üçüncü günde dua, dördüncü günde orlu adamlarga ziyaret kılam dep. Alın 5-nji günde alımlarga ziyaret, birinci, ikinci günde jaktagан nerselerimdi emne kılam tekşertip alayım. Bir hadis jaktadınız, elestediniz, bir yılda siz 50 ayet, 50 hadis, 50 dua jaktagан bolasiz. 50 adamды ziyaret kılgan bolasiz. Cumasına birden de iş alıp barsanızlar. Aytayım ya bak. Ertep gün ötkörü emes urmatı lütfen.